Ki khubor ka bate se TV. Kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Jinghiar Thma ke Iran hak ketem sipai jong ke United States ke badan hak di Qatar kelawan ra ke jing julor ke bajur bat keladan ru ke jing yabriu. Kini ke jing ke Iran kan Ktah bha ya ke India namar ba hak Qatar kidan kuma pralak ngutam kidang India. Ke embassy jong ke India ke badan hanong ba Doha kelabetha ya bro ke nong India bagi deben long ke ba husiar bagi deben syongkhop hayeng bagi deben bot bait bot renti ya ke jing betha jong ke sarkar Qatar. Ke Iran kelahir Thma haal udid airbase jong ke US ke Qatar kebede kuwe ni kitem sipai ke behetam ha ke Middle East. Kipra point lai lakngut kinong India ke bedan ha Qatar kiri betre ha ke benta bapher kidan ke doktor ki engineer ki betre bank ki betre business bat danru ki bedang puli. Kidan kumba arpo jar tli company na India ke betre kam ha Qatar. Kan kum gejing kheng bela yo lom ki company na India Ktah pisah hadu laispa $1 million nada usnam arajar khatnyo hadu arajar arpusan bansengkam sengjam hakatar bagi dek bladan ru hakatar labon bon snam. Katu ni ki company ki bakhampau ki kinthop ya ki LNT ka Shaporji Paljani ka Wipro TCS Tech Mahindra Lalu Group Malabar Batanish. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.